Madu, ya bensin madu. Kumaha tuh, Pak? Ah, cicing we madu mah. Da madu mah onta atuh. Cicing we madu mah. Onta tuh kan siga sapa? Onta orang tercinta. Lebay apa mah? Cicing we madu. Nyawa nepi we. Iya setia salah kita. Alhamdulillah madu. Nepi cenah. Kudu di setep-setep apa teh kudu pikiran. Lain gitu apa di setep ieu teh di dalam kubatur. Oh, sudah teh di setep apa kita pikiran setep. Lain. Kan madu mah tuh onta abah. Ih, tong onta-onta we siga kasatu we Abah mah. Onta orang tercinta. Ih, Abah mau dilebay gitu mun sisok aya dicabot. Orang